Ман Шарофиддинов Фирдавс, донишҷӯи курси 2 Донишгоҳи техникии Тоҷикистон, факултети сохтмон ва меъморӣ. Соле ки сипарӣ шуда истодааст, дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо дастоварду пешравиҳои ноидшудаи халқамон ба сифати боз як соли бобаробар сабт мегардад. татбиқи чорабиниҳои стратегии миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёнамуҳлатии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016 ва 2020 ҷиҳати расидан ба ҳадафи олии мо, яъне баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми шарифи кишварамон мусоидат намуд. истиқлолият дастоварди муқаддастарини ҳар давлат мебошад ва аз баракати истиқлолият дар ҷумҳурии мо мардуми тоҷикро дар ҷаҳон ҳамчун мардуми соҳибтамаддун, бунёдкору ободкор медонанд ва зиндагӣ бе истиқлолият вуҷуд дошта наметавонад. аз ҳамин сабаб мо метавонем гӯем ки истиқлолият ин неъмати бебаҳо мебошад ва мо бояд истиқлолиятро қадр намоем ва ҳамавақт кӯшиш намоем ки дар давлати мо сулҳ пойдор бошад ва ҳамавақт мо сарҷамъ бошем. My name is Zulfia and I am studying at Technical University by name academic Osimi, and I am studying at 5th course in architectural faculty. According to the law, on the feast day, September 9, which is known officially as Day of State Independence of the Republic of Tajikistan, which is celebrating every year. So Tajikistan got independence from the Soviet Union in 1991 in 26 December. So by this way we want to congratulate you and all noble people from Tajikistan on the great holiday, the 30th anniversary independence of Republic of Tajikistan, and wishing each of you just be healthy and live in peace. So let the state independence brings to our beloved country prosperity and full development, and also happiness to all of the people of Tajikistan. Congratulations with Independence Day. I congratulate all of our noble people with this Independence Day. باری دیگر همه شمایان را به مناسبت 29مین سالگرد جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان تبریک مبارکباد میگویم. استقلالیت یکی از ارزشمندترین دستاورد خلق تاجیک میباشد. محض استقلالیت است که امروز ما مردم تاجیک در فضای صلح و آبادانی عمر به سر میبریم. برای به دست آوردن این استقلالیت چندین فرزندان این خلق جان خود را نثار کردند. ما جوانان نیز میکوشیم که با عقل و خرد خویش این دستاورد پرارزش را قدر نموده به قدر زحمت‌های شبانه روزی پیشوای معظم ملتمان محترم امام علی رحمان برسیم. همدیاران عزیز، عید استقلال مبارک. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. İmanın nuru gibi, göklerin yıldızı gibi aydınlatıyor yürekleri İstiklal Marşımız. Göklerde al bayrağımız, dillerde İstiklal Marşımız, gönüllerde vatan sevgisi, gururumuz İstiklal Marşımız. İdi İstiqlol muborak, hamvatanoni aziz.